kupongeza, wakamwambia pole, hata kama wanakutupa sio tutakupokea. Haleluya! Hata kama hawanakudharau sio hatutakudharau. Kuya hapa. Mara mingi mtu anaweza pata shida, unalia, unaomboleza, unalia. Nani wako atakupanguza machozi? Kuna wakati unaweza ona mtu asiyefaa ndiye mwenye anakusogelea, na watu wa maana wanakutupa. Na wakati wanakutupa sio kusema ya kwamba Mungu haipo na kuona, sababu Mungu anataka kuna siku zitaongea. Wakati siku zitaongea, heshima yako itaonekana. Haleluya! Wakati wale watu walikuwa wanapodharau, hawakujua kama kinyume kinakuwaka. Nyuma ya mateso, baada ya mateso kuna kuwaga raha. Ndio maana haiko kila mtu ngana fikiriaka kufikiria kuraha. Kuna mtu anaweza anza mateso magumu, probleme zinakuwa mingi. Lakini baada ya mateso, baada na maprobleme na mashida, wakati zitaisha, ndiyo wakati unastarehe katika furaha. Hakuna mtu mwenye anaweza anza azaliwe aanze na raha. Hapana, iko vigumu sana. Unaweza komana mu magumu, unaweza komana mu mateso, lakini Mungu ipo anakukomalisha kusudi siku zitaenea. Wakati siku zitaongea, watu watakuona mubarabara, wanaanza uliza ni yeye wala haiko yeye. Haleluya! Watajiuliza, ni ule mwenye tulikuwa tunaona banapiga viato hana viato? Ni huyu mwenye tuliona wanampiga vitasi mubarabara? Ni huyu mwenye alikuwa tunaona wanamshimanga? Ndiyo mwenye tunaona leo. Pamoja na Mungu, pamoja kutembea pamoja na Mungu, Mungu anaweza aende jifunua kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna watu ambao tulikuwa tunajua, kuna watu ambao tulikuwa tunaelewa mufirashi, watu ambao walikuwa wanatembea hivi na mafunza zinabayana. Lakini Mungu, sababu Mungu ni wa rehema, baada ya mafunza kutembea hivi, mwisho Mungu anakuya munyorosha miguno, inasimama mzuri. Haleluya! Na naye bako wapose. Jina la Bwana libarikiwe. Ninamwambia ya kwamba kuna mtu mmoja alikuwa kwa msente zone Bagira. Ule baba alizaliwa mbaya kabisa, funza ziliingia hata na kubidole. Na sana muona kukidole kabisa, hakuna lukucha. Unakutana vidole vya mikono kabisa vinavimba ya patapata hapa. Na vile vinavimba ya patapata hapa. Sasa yuko anapiga mashini, ile wakati ile mashini ya dactylograph ingali. Sasa yuko anapiga mashini ta. Basi wanakuwa wanajiuliza, ni nini yenyewe yuko anafanya? Ni mashini ni nini? Lakini kulikuwa problem. Wakati yuko anapiga ile mashini papa, usipime kumwangalia. Ukimwangalia unafungwa. Bwana anasema kama uko na mkritike, sio uko naona vidole yake. Haleluya! Lakini Mungu alienda kuinua kufuatana na jinsi Mungu alitia nyota juu yake kwamba atakuwaga patro. Unaweza ona mtu iko ndani ya nyumba yako. Unaweza ona mtu anateseka iko mwako. Lakini usiwazie ya kwamba mmoja ndio ataishi. Kuna wakati Mungu angali atamubariki naye anakuwa na kwake. Kuna wakati atakuwa hana mwanamke, lakini kesho atakuwa na mwanamke, atakuwa na watoto. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninakumbuka wakati mmoja niliona niko mnyumba hapa kwa Veni Potete huku chini huku. Wakati tuko mule nikakosa garanti ya $10 mwezi moja kaendea, nikakosa $10 ya kulipa ingine mwezi. Ule mama akakuya mwenyewe nilikuwa napangia, anakuya na watoto yake. Disekta mimi naikala kukiti, niko na kule, siwezi sahau. Sababu kwenye Mungu alikutosha, hauwezi sahau yenye Mungu alishafanya mu maisha yako. Na kama unaweza shida kukumbuka kwenye Mungu alikutosha, maliki huko engra. Huyu mama anakuya disete, niko nakula bisamuni na somo. Ananiambia tangu saa hii toka mnyumba yangu, toka. Nikamwambia haina problemi mama,
Kama hii mwezi moja ndio utaniteshea hapo, hakuna shida. Lakini unipatie prayavia turuamwa. Na shida yenye tulifia nini? Tulifia ndio radio. Nilikuwa na radio yangu ya Kabani. Kila dimanche mimi naenda kanisa, mtoto wake anakamata radio, ana shida ipo anatumbuiza mule mnyumba. Sasa kumbe wako wananitenga wakati ndamaliza miezi 2 wakamata ile radio. Shida ya wapangai. Haleluya. Shida ya wapangai. Unapanga lakini mtu yuko na visa yenye uko nazo. Na kiuzia mtoto shemize ya mzuri ya magaze, ukiuzia na kakeche, muko mnauzia watoto yenu manguo na muko mnakalanga na mafuta. Kama tunapanga tusikule. Kama tunapanga tusivale, kishiri situvale. Lakini inakuwa problem. Jamani, angalisho, kama uko mpangai usiendaje panga karibu na mwenye nyumba. Mungu akusaidie. Kama uko mpangai, enda kwa mbali. Utafuta taka nyumba kakwe kadogo kapange, lakini usikuwe pale karibu na ule mwenye anapangia. Mungu atatusaidia tukapenda pale. Lakini shuni Mungu volka inakuya. Kuna vita ingine inakuya kugombola baboya. Na kuna ingine yenyewe inakuya angamiza baboya. Haleluya. Nakwambia ilikuyaka jeudi na musika wake atafanya mariage vendredi. Musika wake alikuwa na varize kabambi ya pata hii. Alirundika manguo na vingine vyote akalundika akatia chini ya kitanda. Hakukuwa na wazia kama volka inaweza pita pale. Lakini cha kushangaza, penye walikuwa na mambuzi wakatifungia mnyumba, matende, makuku vyote kutia mwili. Na mimi nilitoka pale na mbele iko kwa mlango. Nikatoka pale tunakimbia vizuite, tunaacha vitu. Kurudia vendredi tunatoka kumogoma, nyumba hazikuwaje. Hata kama vilikuwa vile, Mungu hakuniachilia. Mungu hakuniacha. Alienda pamoja na mimi. Akaona kama huyu ni mchaguliwa wangu, acha nimsaidie. Kwenye nilienda ikada pale kwa analinde kwa anamali. Miezi 8 kutoka pale kuingia muka. Kwenye niliingia pale na ndio baraka zilinikuta. Nikapata pesa Rwanda, nikauza pariseli. Jina la Bwana libarikiwe. Nilipokuwa nimejenga, ule mama yeye kwanza bakamuiba Aprili. Na japo alikuwa na milango 17. Tunaingia kumustari, banamutosha, wewe hauko sinistre. Mimi siko sinistre, na nilikuwa na parisele, na nilikuwa na manyumba 17, tukujue. Mungu anamkataza sababu ya mabaya yenye alifanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yefta wakati kule kwenye alikuwa kwenye alikimbilia kwa watu penye hawafai, Mungu akajifunua akamupatia akili ya kuingia mkijeshi. Alipoingia mkijeshi akafanikiwa mule ndani, akakuwa guerrier, akakuwa engineer wa vita. Kila kwenda kuvita kwenye anaenda anashinda, kila kwenda kuvita kwenye anaenda anashindwa. Mungu akatafuta sasa kuonyesha wale wa ndugu yake ya kwamba ule mtu alikuwa mtu wa vale. Akapima Mungu akafanya yake yote kutuma Waamoni wawachokoze wana wa Israeli, kuwapiga kila siku bakufe, sababu anataka kitu juu ya ule mtoto wake ambaye alikimbizwa kusudi apate Valeri. Jina la Bwana libarikiwe. Kusudi apate heshima. Amen. Wakati alipokuwa iko kule,